manager Reeve, a rinne wisle, agus we're Gaillimh le Gaeilge, chuig Bronnadh Ghradam Sheosaimh Ógartaigh. Tá anáthair orm ar bhéir na Gaillimh le Gaeilge seo an up, agus tá mé fíor bródú leis an obair. There's a huge sense of great atmosphere, great vibrance in the room here tonight. It's great to be here. Galway's bid for the European Capital of Culture 2020 would bring us centre stage. Galway's status as a bilingual city could increase our chances to gain this prestigious title. As the finalists here tonight have demonstrated, with the right can-do attitude, some effort and perseverance, we can secure both titles for our city. Gaillimh le Gaeilge in Ghradam Sheosaimh Ógartaigh, agus as bhuair níorat Gaillimh a chur chun cinn mar cathair dá theangach. Bhí amán gur bíd na fógraí a bhí tóg le rála dtíon Gran Gaeilge ar fáil. Ach an isis tá Gaeilge ar fáil agus service ar fáil trí Gaeilge, customary, the daine tá buinte leis na heagraíochtaí tá in san Ghradam an líne. Tá mé thar-a-bheith tóca leis an slúite anocht, tá mé thar-a-bheith tóca leis an fonnamh sa fórnamh seo, agus bhí mé thar-a-bheith tóca roimhnálaigh leis an sárobair atá an sa chathair na Gaillimh. And I would like to once again acknowledge the massive effort and the energy that Gaillimh le Gaeilge is putting into the enterprising work that you're doing, and also the new approaches and the pioneering work you're doing as well. Nis tosamid leis an géad cheatagóir meandial, retail. Is iad na butchery ná, allharga na seoia. Torosarot agus fáilteachas, tourism and hospitality. Is iad na butchery ná, seodaracht, chealteach an chládaí. Services. Is iad na butchery ná, cheetag fascinators agus fóiscin. This year they have awarded Bronnadh Specials and Multhery to Cope Galway. Cólachtaí eile. Agus siad na butchery ná, CLG Warhor na Trách Nuc na Carach. Sinné tá muid tacanis chuig G15 na híthe nacht. Is é butchery Ghradam Sheosaimh Ógartaigh Gaillimh le Gaeilge na Allharga na Seoige. Tá sé ionach le tréis an obair tá déanta agan. Táid bródú las an fearn as well sa siopa. Rinne siad le an obair, tá an dhearnar. This award is a testament to all the hard work and legacy that they're giving Galway. Like the rear near ceapna go bheith mé mar bútear ach tá ionach áthas ar an gur bhuaí mé. Bhí an buzz ar fad san áit an tránón ar fad. Thuspáinteigh bhfuil beocht nua in Gaillimh le Gaeilge. So tá anna ggóchas a gcuine in Gaillimh le Gaeilge breathnú ar méid atá tarlú sa Gaillimh go dúchaigh feabhas agus fás ar Ghradam Sheosaimh Ógartaigh Macintyre. Agus gcuideá sé sin stadas cathair gá theangach a bhaint amach an Gaillimh.